Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulk, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin wa inna ala zalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di atas iradat dan kehendaknya kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun ini, bulan yang penuh dengan keberkatan. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Rasulullah yang membawa cahaya dan kebenaran Islam, membawa manusia dari alam kegelapan menuju peradaban Islam yang penuh dengan keagungan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkat, bulan ziyadatul khair, bulan yang bertambahnya kebaikan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan bagi segala kekhilafan, kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan, dan puncaknya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan dan menjanjikan sifat al-muttaqin bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kita telah menjalani 2/3